लेङाइ मावफुं सोद्रोमा जा खाम्फा बरगयारिनि बिफानि मुङैनो खालामनाय जादोंमोन। दा बिथांनि नामखौ सोलायनो थाखाय जोङो नैबे कलेजनि जा गोरायुं बिथांखौ जोङो रायलायनायनि बेबस्था जों खालामहोनाय जादों आरो बिथाङा जोंनो मोनसे इंगित होदों जे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थांनायाव नामा गिदिर बाथ्रा जानो हाया। दा सोलायनानै जुदि नामखौ सोलायनानै जुदि कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जायोबा भाई बेबो बुंनांगौ गैया। बे बाथ्राखौ लानानै जोङो जोंनि नैबे जिबियाव रायलायनायनि गेजेरजों नमिक्लेचारखौ सोलायनानै दिनै रुनिकाटा कलेज बेखिनिखौ जों खालामनानै दिनैहाय जोङो नैबे जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज खालामनायखौ जों मोनफैनो हाबाय। जों खोब गोजोननाय मोनदों। जों आसा खालामदों नैबे रुनिकाटा कलेज जे जोंनि नैबे 10टा कलेजनि गेजेराव हाबफाबाय बिनि थाखाय जोङो जोबथा गोजोननाय जोङो दिनैहाय मोननो हादों आरो जों आसा खालामो बे कलेजनि गेजेरजों जोंनि दागगारिनिफ्राय जिखिनि जोंहा नेशनेल हाइवे सामथाइबारिसिम बेंटलनिफ्राय ओरैहाय बे गुवार हालामाव जोंनि गोग्लैसोनाय जोंनि बिमा बिफानि जे फरायसा फरायसुलिफोर जोंनि कामिं जेनेरेशन गोदान जोलै जायफ्रा दिनै फैगासिनो दङ बै गोदान जोलै बिथांमोना जाहाथे नैबे सरकारि जानाय फरायसालियाव फरायनानै गावखौ साफा साफा सुबुं दोहोन दानो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव बै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बे ओनसोल जौगानायनि थाखाय जोंनि हारि जौगानायनि थाखाय ओनसोल लुखांनायनि थाखाय जोंनि बिटिआर आसाम भारत फोजौनायनि थाखाय बिथांमोना निश्चय रल मडेल जानानै खामानि मावनो हागोन। आं बेखौ गोथौयै फोथायनाय दङ। आं मिजिं खालामगोन दिनैहाय जोंहा नैबे रुनिकाटा कलेजाव जिखिनि जोंहा दा जोङो स्टाफ मोननो हादों बे स्टाफखौ जोङो दिनैहाय बुंनांगोन जे जोंहा एसिस्टेन्ट प्रफेसर हिसाबै गासै जोङो रुनिकाटा कलेजाव 9 सा जों मोननो हादों आरो जोंहा माबा हिसाबै अफिस स्टाफ एज पार एक्ट बे मथे जोङो गासै 11 जन मोननो हादों। बेखिनि जोङो गासै 20 सा नैबे रुनिकाटा कलेजाव बेबादि जों स्टाफ मोननो हादों। आं आसा खालामो जिखिनि बाखि जोंहा स्टाफ मोनबावनांगौ दङमोन बे स्टाफफ्रा निश्चय बियो सिस्टेमेटिक बे जालांगोन आरो सरकारा बिनि सायाव निश्चय खामानि मावगोन। आं बेखौ मिजिं खालामो जाहाथे जोंनि माखासे जायफ्रा दिनै बे कलेजाव खामानि मावदोंमोन बिथांमोना दा नैबे समावहाय बेबादि एपइन्टमेन्ट लेटार मोनथ'नो हायाखै। दा बिथांमोना निश्चय लासै लासै बे सरकारनि नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो निश्चय मोननो हागोन। आं बेखिनिखौ मिजिं खालामदों आसा खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि सरकारा बिनि फारसे खामानि मावगोन। आं बेखौ मिजिं खालामदों। दा आं बेखौनो साबायखर बावनो लुबैदों जे जोंहा बे ओनसोलाव गोबां नैबे हास्थायनाय आरो मिजिं बे मिजिङा जोंहा दिनै मोगथां महर मोनबाय आरो बे मोगथां महर मोननायाव जोङो जायफ्रा बिटिआर एकर्ड खालामनानै नैबे 6.3 क्लजनि गेजेरजों नैबे फरायसालिफोर माफोरखौ दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामफैनो हाबाय। दा बे प्रभिन्सियेलाइज खालामफैनो हानाय दैदेनगिरिफोरखौ निश्चय जोङो साबायखर जासिनांगोन। आङो गिबि गिबियाव साबायखर जासिनो लुबैदों जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। दा बिथांनो जोङो नैबे 12 नं चिरां दुवार समस्तिनि जानानै बा नैबे कलेजनि जानानै आं बिथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो नैथियाव आं साबायखर जासिगोन जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनो जोङो साबायखर जासिनांगोन। मानो होनोब्ला बिथांनि बे मैखोम गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बे कलेजखौबो बिथाङा दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामफैनो हादों। दा बेनि थाखाय जोङो बे ओनसोलनि जानानै जों बिथांनो रोजा रोजा जों साबायखर जासिबाय आरो जोङो थामथियाव साबायखर जासिनांगोन जोंनिनो एबसुनि जोंहा मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' गाहाय नेहाथारि करेन्द्र बसुमतारी मिरुनि गासै दैदेनगिरिफोर चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिथांनि गासै मावथि बिथांमोननोबो जोङो रोजा रोजा जों साबायखर जासिनांगोन। बिथांमोननि गोख्रों नाजानाय गोख्रों बेबादि नोजोर लाखिनायावनो नैबे कलेजा निश्चय बेबादि प्रभिन्सियेलाइज जाफैनायाव जोङो दिनै मोगथां महर मोननो हादों। जों बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो जोङो साबायखर जासिगोन मोनसे समनि बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारि बे खाम्फा बरगयारिनि नाजानायाव नैबे कलेजखौ गायसननायनि उननिफ्राय दासिमाव जिबादि जोंनो बेखिनि माखासे बिहोमा होलांबाय बे बिहोमा होनायनि थाखाय आङो बिथांनोबो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गोबां माहारियारि आफाद राजखान्थि आफाद जोंनि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोननोबो जोङो निश्चय साबायखर जासिगोन आरो नैबे रुनिकाटा कलेजनि जोंहा गभर्निं बडिनि
जोंहा मानव गेदेर मासिगिरि चेयारमेन डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनोबो जों साबायखर जासिगोन। जोंनि बे ओनसोलनि गासै जोंनि रायजो राजा बिथांमोननोबो जोङो रोजा रोजा जों साबायखर जासिनांगोन। आसा खालामो बे कलेजआ फैबाय थानाय समाव मोनसे बयनिख्रुइबो नोजोराव गोग्लैनाय बयनिख्रुइबो साबना हामना मोनसे कलेज बे कलेजआ जानो हाथों आङो इसोरनिसिम आङो आरज गाबबाय। जों नुनो मोनदों दि बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा 35 एबा 40 किल'मिटार गोजानाव थांनानै फरायहैनांगौ जायोमोन। बङाइगाव बा बासुगाव बा क'क्राझार आरो बेयाव थांनानै फरायहैनांगौ जादोंमोन। गोबां फरायनायनि खेथ्रआव माने गाहायाव थानो गोनां जादोंमोन। दा नैबेयो मोननो हाबाय। बे हिसाबै जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जाहाथे लकेलावनो फरायनो सुबिदा मोननो हानाया जाबाय। दा माबायदि नोंथाङा मेसेज होनो सानो? आङो फैबाय थानाय समाव नैबे कलेजआ जाहाथे बयनिख्रुइबो साबना हामना कलेज जों खालामनायनि बेबस्था बा सिन्था जा नोजोर आरो बिथांखि बे बिथांखिया निसय जोंनि सायाव निसय बियो सोनारगोन। आरो बे कलेजनि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय बे ओनसोलाव थानाय गोबां जोंनि गोदान जोलैफोर जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै मोनसे दिशा गोनां लामाजों गावखौ गायसननायनि थाखाय जेरैबायदि दिनै नांथाब नाजानायनि गेजेरजों गावसोर नाजागासिनो दङ। बे नाजानाया मोगथां महर मोनगोन आरो जोंनि गोदान जोलैफ्रा निश्चय फैबाय थानाय समाव साफा साफा रल मडेल महरै जोङो मोननो हागोन। आरो नैबे कलेजावनो जोङो जोंनि बे ओनसोलनि गोरिब गुन्द्रा जायफोर जोंहा दङ दा बिथांमोनखौ जोङो थाहोनानै बेयावनो हस्टेल दोननानै जों बिथांमोनखौ फोरोंनायनि थाखाय बेबस्थाया निश्चय जागोन आरो जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा बिनि फारसे गोख्रों नोजोर लाखिनानै खामानि मावगोन आं बेखौ गोथौ फोथायो। मैयानि दिनाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिटिआर सुक्तिनि 6.3 नि दफा मथे बे माखासे फरायसालिमाफोरखौ सरकारि फरायसालि खालामना होबाय आरो लोगोसेनो फरायसालिनि माखासे फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जाबाय। दा बे लेखा चिरां जिल्ला हिसाबै रुनिखाता फरायसालिमायाबो सरकारियाव गोलैबाय आरो फोरोंगिरिफ्राबो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हाबाय। दा नोंथांमोना लकेलिटि हिसाबै माबायदि मोनदों? आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोङो 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अपिपिएलनि जानानै आरो बे ओनसोलनि सासे नोगोरारि जानानै जोङो दिनैहाय मैयानि जे जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जे 10टा जोंहा भेन्सार कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि सायाव आरो जोंनि रुनिखाता कलेजआ दिनै प्रभिन्सियेलाइज जानायनि थाखाय बेखौ मोनसे जोंनि दैदेनगिरिफोरनो जोङो मोनसे साबायखर जासिनाय जों हाबाफारि लानो सिगांदों आरो जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि ओनसोलनि माखासे थासारिनि फारसे जोङो फोरमायनो जों सिगांगोन। दा बे खौरांगिरि मेलावनो जोंहा बाहागो लानो हानाय जोंनि 12 दखरा एबसुनि जोंहा आफादगिरि जोंहा बिसिसर बसुमतारी बिथां, रुनिखाता गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा आफादगिरि कलेन्द्र बसुमतारी बिथां, बे कलेजनिनो जोंहा रुनिखाता कलेजनिनो जोंहा भाइस प्रिन्सिपाल जोंहा हिमन्त शर्मा बिथां आरो रुनिखाता समबाय समितिनि जोंहा मासिगिरि बिनद कुमार ब्रह्म बिथां आरो जोंनि रुनिखाता ओनसोलनि आरो बे चिरांदुवार ओनसोलनि जा गुबुन गुबुन आफादनि जा दैदेनगिरि बिथांमोन दंफैयो मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन। जोंहा दिनैहाय खोब गोजोनथाव खौरां बा गोजोननाय मोनसे बाथ्रा जोङो फोरमायनो जों सिगांदों जे जोङो मोनसे समाव जोंनि बे सामथाइबारिनिफ्राय लानानै आप टु दागगारिसिम बेंटलनिफ्राय ओरै नैबे सोनाबहा जे जोंनि बे लावपानि बे हाग्रा ओनसोलसिम बे जायगायाव जोंहा कलेज गैयामोन। कलेजआ दङब्लाबो प्रभिन्सियेलाइज बेबादि जों मोननो हायाखैमोन। नाथाय जोङो दिनैहाय फैयै फैयै थांनाय 2020 मायथाइनि जे जोंहा बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि सिङाव थानाय 6.3 जे क्लजनि गेजेरजों जे जोङो दिनैहाय बिटिआर सरकारनि खुंथायनि गेजेरजों जे मैयाहाय जोंहा 10टा जोंहा फरायसालिमाफोरखौ जोंहा सरकारि खालामबाय। बे सरकारि खालामनायनि गेजेराव नैबे जोंहा रुनिखाता कलेज रुनिखातायाबो जोंहा बे 10टा कलेजाव जोंहा गोग्लैफादों। बिनि थाखाय जोङो खोब गोजोननाय जोङो जासिनांगोन। जों आसा खालामो नैबे रुनिखाता कलेजआ थांनाय समाव 2010 मायथाइयाव जोंहा बे कलेजखौ सभाराम बरगयारि कलेज मुङै गायसनजादोंमोन आरो
सभाराम बरगयारि कलेजनि गेजेरजों जोंहा फैयै फैयै दिनैहाय 13 बोसोराव हाबबाय दा 13 बोसोरनि गेजेराव जोङो नैबे सभाराम बरगयारि कलेजखौ जे जोंनि बिटिआर एकर्डनि जे 6.3 क्लसाव थानाय बे दफानि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि थाखाय जेरैबायदि सरकारा बिथांखि लादों बे बिथांखिनि गेजेरजोंनो दिनैहाय नैबे कलेजखौ सरकारि खालामनो थाखाय माखासे एसे जेंना गोलैदोंमोनब्लाबो जों दिनैहाय बे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव जों मोनफैनो हादों आरो जोङो दिनैहाय बुंनांगोन जे जोंहा नैबे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जिखिनि जोंहा नाम बे नामनि सायावबो जोंहा माखासे एसे सोलाय सोल' खालामनाय जादों दिनै फैयै फैयै जोङो सभाराम बरगयारि कलेजखौ नामखौ सोलायनानै नमेक्लेचारखौ सोलायनानै रुनिकाटा कलेज रुनिकाटा बेखिनि खालामफैनो गोनां जादों आरो बे खालामनायाव जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गोबां माहारि आफाद राजखान्थि आफादफोरनि कनसेनसास बे कनसेनसासनि गेजेरजोंनो नैबे नमेक्लेचारखौ खालामनाय जादों आरो जों मोनसे समाव फोरमायनाय जादों बे कलेजखौ गायसनलांनाय खुलुमबाय दिनैहाय बे रुनिकाटा जे कलेजनि जे लांगोनायावहाय दिनै जे मैयानि जे फोसावनाय 10टा कलेजखौ जिहेतु प्रभिन्सियेलाइज दिनै खालामनायनि जे फोसावबाय बा खालामबाय दा बेखौ लानानै दिनैहाय जोङो बेहाय जे रुनिकाटा कलेजाव जोङो जयैनो जोंनि ओनसोलनि जे माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि आरो राजनिति हान्जानि जा दैदेनगिरि आरो इन्टेलेक्सुयेल फोरोंगिरि गासैखौबो लानानै जोङो दिनैहाय जि गोजोननायजों लोगोसे साबायखर बावनाय हाबाफारि बेखौ जोङो लानाय जादों दा जोङो जे थांनाय जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे 6.3नि गेजेरजों दिनैहाय 10टा कलेजखौ दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय बिनिनो जोंनि रुनिकाटा कलेजाबो प्रभिन्सियेलाइज जे लिस्टआव थानाय हिसाबै दिनै प्रभिन्सियेलाइज जाबाय दा बे प्रभिन्सियेलाइज जानायनि थाखाय जानायाव जोंहा खोब गोजोननाय दङ आरो एरिया हिसाबै जोंहा बेयो गंसेल' कलेज दङमोन आरो बाखि जोंहा जेबो कलेज जोंहा गैयामोन दा बेखायनो जोङो दिनै खोब गोजोननाय मोनदों जोंनि जे रुनिकाटा कलेज बेयो प्रभिन्सियेलाइज जानायनि थाखाय आरो जोङो बुंनांगोन जोंनि ओनसोलाव खोब गोग्लैसोनाय जे सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि ओनसोलाव गोबां बोसोर जालांबाय बेबायदि जोङो भेन्सार कलेजाव फरायनानै जोंनि फरायसाफोरा डिग्रि लालांनाय आरो दिनैहाय बे फरायसालिमाया प्रभिन्सियेलाइज जाबाय आरो जोंनि ओनसोलनि फरायसाफ्रा बेहाय खोब मोजाङै फरायनो हासिगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो दा जोङो बाख्नायनांगोन जोंनि जे आसामनि मानव गेदेर हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिटिआरनि CEM मानव गेदेर प्रमद बर' सार लोगोसे তাৰ কাৰণে এতিয়া মই ৰুনিকাটা কলেজৰ হৈ পোনপ্ৰথমে মই প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ স্থানত বহি মই কৈ আছোঁ আৰু ডক্টৰ বিজিত ব্ৰহ্ম ছাৰ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল তেওঁৰ নেতৃত্বত আমি বহুত কাম কৰিবলৈ পাইছোঁ মই তেওঁক পোনপ্ৰথমতে ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ আৰু লগতে আমি হেমন্ত ছাৰৰ পৰা মই আহোঁ হেমন্ত ছাৰক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ কাৰণ বিটিআৰত অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ একেলগে হৈ শিক্ষাৰ উদ্গনি আগবঢ়াইছে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ ৰুনিকাটা কলেজৰ হৈ আৰু আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ যিটো পিচ ইষ্টাব্লিছমেণ্ট থিয়ৰী লৈ যিটো আমাৰ এই ৰুনিকাটাখন তথা বিটিআৰক লৈ এটা নতুন জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে হৃদয়ৰ পৰা মই আমি সকলো হৈ অন বিহাফ অফ ৰুনিকাটা কলেজ উই লাইক টু কংগ্ৰেচুলেট আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ আৰু দীৰ্ঘজীৱী আমি বিচাৰিছোঁ যাতে এনেধৰণৰ চিপ হৈ আমাৰ যাতে সমাজখন আগুৱাই লৈ যায়
নেক্সটলি আমাৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰ EM অফ BTR তেওঁ আমাৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰি গ'লে তেওঁক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ MLA সাহেব জয়ন্ত বসুমতাৰী ছাৰ তেওঁ আমাৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰি গৈছে আৰু মই অৱশেষত নহয় বিশেষকৈ আমি ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্ম ছাৰৰ সদায় আমি ঋণী হৈ থাকিম কাৰণ তেওঁ আমাক একেবাৰে এক লেঠাৰিভাৱে আমাক লৈ গৈছিলে আমাৰ ৰুণিখাতা কলেজখন এনেকা অৱস্থাত আছিলে যাৰ কাৰণে আমি এক শব্দ আমি বয়ান কৰিব নোৱাৰো তেওঁক আমি বহুত বহুত কাটৰ আমি ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ ছাৰে কোৱা ধৰে ডেপুটি চিফ যিটো খাম্পা ছাৰ আছিলে কাৰণ চাওক ফাউণ্ডেশ্যন আমি ৰাখিব লাগে আমাৰ মাজত আমি মানৱ হিচাপে আমাৰ নিজৰ দান বৰঙণি আমি আগবঢ়াই যাব লাগিব এজ এ জাতি হিচাপে নিজৰ কমিউনিটি আগবঢ়াব লাগে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী এজন হিৰো হৈ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি থৈ যাব লাগে যেনেকৈ আমাৰ খাম্পা ছাৰে কাম কৰিছিল তেওঁক আমি শলাগ ল'ব লাগিব তেওঁক আমি এই মঞ্চৰ পৰা ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল এপছুৰ প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ দীপেন ছাৰ আৰু খনিন ছাৰ আমাৰ কাৰণে বহুত মানে ৰিলেণ্টলেছ ৱৰ্ক তেওঁ কৰিছিলে তেওঁক আমি বহুত বহুত শলাগ লৈছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে চিৰাং এপছু আঞ্চলিক এপছু সকলোৱে আমাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল এটা বৰঙণি আগবঢ়াইছে আমি ৰুণিখাতাৰ হৈ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ বিদ্যা ছাৰৰ নেতৃত্বত যিটো UPPLৰ যিটো এই দুৱাৰৰ যিটো এই ব্লকৰ যিটো প্ৰেচিডেণ্ট তাৰ ছেক্ৰেটাৰী সকলো যিমান কৰ্মকৰ্তা আৰু যিমান শাখাৰ কৰ্মকৰ্তা সকলোৱে যেতিয়া ইউনাইটেডলি আমাৰ কাৰণে ইমান কাম কৰিছে এইটো বোধহয় কোনো বেলেগ সমষ্টিয়ে বোধহয় ইমানখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিলহেঁতেন যেনেকৈ আমাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিছে আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাই যেনেকৈ আমাক একেলগে লৈ সকলো ক্ষেত্ৰত এটা ফোনৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে আহি আমাৰ লগত কাম কৰিছে আমি সদায় শলাগ ল'বলগীয়া লগতে আমাৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো সংস্থা আছিলে ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন আছে সকলোৱে আমাৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাক ধ্যান আকৰ্ষণ কৰিছিলে আমাৰ কাৰণে এটা ৰিলেণ্টলেছ ৱৰ্ক কাম কৰিছিলে তেওঁলোকে আমি ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ আমাৰ লগতে দীপক ছাৰ আমাৰ হৰেণ ছাৰ বিশেশ্বৰ ছাৰ সকলোৱে আমাৰ চেয়াৰমেন ছাৰ যিমান আমাৰ ছাৰহঁতে সকলোকে আমি হৃদয়ৰ পৰা আলিংগন কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আজি ৰুণিখাতা কলেজৰ মাত্ৰ নহয় চিভিল ছ'চাইটিৰ এটা ইষ্টাব্লিছড হল বুলি ইণ্টেলেকচুৱেল মিট কৰা এটা স্থান হল বুলি আমি ৰুণিখাতা কলেজৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ ইয়াত ইণ্টেলেকচুৱেলে নাই বুলি এটা সময়ত মানুহে আমাক ব্লেম লগাইছিলে আপোনাৰ কোনো ইনষ্টিটিউশ্যনে নাই আপোনাৰ কোনো এটা স্থান নাই য'ত আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ মানে তাত এটা জমঘম বা এটা কলাবৰেট হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আজি স্পীচলেছ আমি বহুত সুখী আমাক আপোনাৰ দৰে মানুহ লাগিব তেতিয়াহে আমি সভ্য সমাজৰ পৰা আকৌ আমি এটা ভাল এটা দিশত আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই কিছুমানৰ নাম ক'ব পাহৰিছোঁ হ'বলা যিমান এপছু আকছু আছা এছু যিমান আছিলে আমাৰ BS যিমান সাহিত্য সভা আছিলে আৰু ইয়াত যিমান সমাজ আমাৰ ৰুণিখাতা সমাজক আগুৱাই লোৱাৰ কাৰণে কিছুমানৰ বোধহয় মই নাম কোৱা নাই ভুলও পাৰে মোক ক্ষমা কৰি দিব কিন্তু সকলোলৈ হৃদয়ৰ পৰা আমি ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ টিচিং ষ্টাফ নন টিচিং ষ্টাফ যিমান আছে সুখৰ ভাগী হৈছে আৰু তেওঁলোকে দুখতো আমাৰ ভাগী হৈছিলে সকলোকে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ আগন্তুক দিশতো আমাকে এনেদৰে আলিঙ্গন কৰি যাব ধন্যবাদ খুলুমবাই নমস্কাৰ সবলৈ পোনপ্ৰথমতে আজি আমি ৰুণিখাতা কলেজ চিৰাঙৰ হৈ ইয়াতে আমি বহুত আপ্লুত হৈছোঁ আৰু বহু আনন্দিত কৰিছোঁ আৰু আমি আজি প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি ক'ব বিচাৰোঁ BTRৰ কাৰণে এইটো দিৱস হৈছে আমাৰ গল্ডেন পিৰিয়ড এনেকুৱা পিৰিয়ড আমি কেতিয়াও পোৱা নাছিলোঁ আৰু সকলোৱে BTRত যিটো আমি এতিয়া যিটো শিক্ষাৰ বতৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ পোনপ্ৰথমতে ৰুণিখাতা কলেজৰ এজ এ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল হৈ আমি এই BTR চৰকাৰক তথা অসম চৰকাৰক যিটো আমাৰ BTR চৰকাৰত আমাৰ ছাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্ব তথা অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যি শিক্ষাৰ এটা ৰেনেইছা যিটো আৰম্ভ হৈছে আমি নথৈ শলাগ ল'বলগীয়া আৰু তাৰ আগতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ চিভিল ছ'চাইটি যে আমাৰ BTRৰ যিটো অশান্তি জৰ্জৰতা আছিলে কিন্তু এতিয়া যিটো শান্তিৰ যিটো প্ৰতীক হয় আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো বৰঙণি আগবঢ়াইছে তাৰ কাৰণে আমি ৰুণিখাতা কলেজৰ হৈ আমি নথৈ আনন্দিত আমাৰ চিভিল ছ'চাইটি আমি ইমান উন্নত মানৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াৰে আমি উদাহৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱাকালি যিটো 10টা কলেজ যিটো প্ৰমিচিয়েলাইজড হল ইয়াৰ কাৰণে দুটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা সময়ত এনেকুৱা আছিলে যে এটা 30 বছৰ 40 বছৰ ধৰি এটা কলেজ হোৱাৰ কাৰণে আমি হাবাথুৰি খাই আমাৰ আইতাসকলে আমাৰ আতাসকলে ফৰ ফাদাৰ্ছসকলে এনে বিনা বেতন ধৰি তেওঁলোকে ৰিটায়াৰ্ড হৈ গৈছিলে কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আজিৰ যিটো চৰকাৰ আজি যিটো উন্নত মানৰ যিটো এডুকেটেড লিডাৰশ্বিপ কেৰিজমেটিক লিডাৰশ্বিপৰ যিটো আমি BTRত পাইছোঁ
তেওঁলোকৰ তত্ত্বাৱধানত আজি আমি 10 বছৰ 15 বছৰ যি এডুকেটেড ভাল এটা দিশত লৈ গৈ চৰকাৰীকৰণ কৰিছে আমি ৰুণিখাতা কলেজৰ হৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ এইখন চৰকাৰক আৰু পোনপ্ৰথমতে আমি দুটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এই গোল্ডেন পিৰিয়ডটো আমি হৃদয়ত আলিংগন কৰি ৰাখিছোঁ যাতে এইটো দিগন্তৰ যিটো শিক্ষাৰ দিগন্ত হৈছে কাইলৈ যাতে আমাৰ বিটিআৰখন এটা গোল্ডেন দিগন্তৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সকলোকে যাতে আমাৰ মাজত ব্ৰাদাৰহুড ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি তোলে আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যাতে ইয়াতে আমাৰ নতুন এটা দিগন্তৰ সূচনা কৰে আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ আমাৰ প্ৰমোদ ছাৰ মহোদয়ক এতিয়া মই বিশেষকৈ ৰুণিখাতা কলেজৰ হৈ আমাৰ ছাৰে গোটেইখিনি কথা ক'লে এতিয়া আমি দিব লাগে এটাই বস্তু আন্তৰিকতা আৰু আন্তৰিকতাৰে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ চাওক এইটো যেতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন হোৱাৰ পিছত ৰুণিখাতা কলেজৰ ৰুণিখাতাত এটা যদি আমি হিষ্ট্ৰিকেল চাবলৈ যায় ৰুণিখাতা কোৱাৰ লগে লগে দিল্লীলৈকে এটাই আমাৰ উপমা আছিলে যে ইয়াত যাব নোৱাৰে ইয়াত শিক্ষাৰ কোনো স্থান নাই ইয়াতো কোনো মানুহ শিক্ষিত নহয় বুলি আমাক বহুত প্ৰেছাৰাইজ কৰিছিলে বোমা বাৰুদৰ এটা যুগৰ পৰা আমি আহা মানুহ আমাৰ নাম শুনাৰ লগে লগে বেলেগে গুৱাহাটী যোৱাৰ লগে আমাৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চকুৰে চাই আৰু আমাক বহুত ইমোশ্যনেলি আমাক অত্যাচাৰ কৰিছিলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে হওক বড়োই হওক বা ইয়াতে থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমি বিভিন্ন ৰকমে আমি পাইছিলোঁ ইভেন কি আমি বেলেগ ঠাইত গুৱাহাটী এনেধৰণৰ ঠাইত গৈ আমি ভালকৈ শিক্ষা ল'ব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া আমাক চাব লগা আমাৰ ৰুণিখাতা নিচিনা জাগাত আজি নহয় 10 বছৰ 15 বছৰ 20 বছৰ আগতে এই ঠাইত কলেজ হ'ব লাগিছিলে ইয়াৰ পৰা আমি বহুতো ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আমাক খালি বন্দুক 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 বুলি ক'লে আমি এই অৱস্থালৈকে আজি আমি এটা কলেজ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এইটো আমি ইমান ডাঙৰ দিৱস বোধহয় আমি আজিলৈকে আমাৰ চিৰাং হোৱাৰ পিছত বা আগৰ পৰা আমি এনেকুৱা পোৱা নাছিলোঁ কিয়নো most of the people in this area are come from the আহে ক'ৰ পৰা আহে ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ চব আমি ফৰেষ্টৰ মানুহ আমি ইয়াতে থকা সব জংঘলৰ মানুহ হৈ আছোঁ এতিয়াহে আমি অলপ লাগি আছে যে আমি আমাৰ ইয়াতে এটা কলেজ আছে যাক আমি দেখাব পাৰোঁ আমাৰ ইয়াত এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ আছে আমাৰ ইয়াত আমাৰ প্ৰিন্সিপাল আছে আমিও এজন শিক্ষিত হোৱাৰ দিশতে আমি আগবাঢ়িছোঁ আমি অলপ সভ্য দিশত আগবাঢ়িছোঁ আমিও অলপমান আমাৰ মূৰটো দাঙি ধৰি আমিও গুৱাহাটীত যাব পাৰোঁ আমিও দিল্লীত যাব পাৰোঁ আমাৰো পৰিচয় আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ আমি বহুত আনন্দিত আমি স্পীচলেছ আমি ৰুণিখাতা কলেজৰ হৈ আমি বহুত স্পীচলেছ আৰু ইয়াতে সম্পূৰ্ণ সকলোকে আমি আমাৰ টিচিং ষ্টাফ নন টিচিং ষ্টাফ আৰু আমাৰ যিমান কৰ্মকৰ্তাসকলে আহিছে আমি বহুত আনন্দিত তেওঁলোকে ইমান ইউনাইটেডলি আমাৰ হৈ তেওঁলোকে কাম কৰিছে এনেধৰণৰ লিডাৰ্ছটো আমি কেতিয়াও নাপায় আৰু পোৱাও নাছিলোঁ আৰু এইটো পোৱাৰ বহুত টান তাৰ কাৰণে এতিয়া মই ৰুণিখাতা কলেজৰ হৈ